جنك كرد كونافي وي شفاعية وبنافي ديا حسان لكامبا دار شكراني تيناس كرن افو 4 سال جو هفجيني خوان نديتيا و او تند زانا كل سردست هيزن حكومتا سوريا هاتيا گرتن ديا حسان دبيجا جو او ددسبيكا سالا 2012 جي شامي جي ورشر بازان و وگريان قامشلو دي جارة كدي هفجيني وي چو شامي و حتان هاجي ونگريايا ام الشامي بونزلامي من الويد الشركه كده شركه رامي مخلوف ده الشغلي صالة هزا نابي ويناك مزجين مصطفى محمد بو صالة 2012 هذا جه نخوش بو مهاتنا قامشلو جارك دي سفقرات شو شامي وك شغلي هيدا كيما وقولش شغلي مساكني ودشين كيف هاتا قرتن حتى نهام پشتی سالên dirêj jiyaneke hevbeş û mezinkirina 6 zarokan niha tenê ev her du wêneyên bavê Hesan di destê dayîka Hesan de mane. Dayîka Hesan diyar dike gozlamê wê li Şama paytexta Sûriyê li ser destê hêzên ewlekariya siyasî hat girtin. بو روجا چاره نشتغلي رابو اسبير اشتغلي مگو والله خو هم خودي راستي اشتر بيجم هاتيا گرتن مگو ما كي گرتيا جو والله امنيه حكومتي ان شاء الله تشتكسر وانينا هفالي حكومتنا شركه واد شغل تشتكسر وانينا السين وجي مسو انا جواكن واي مالي مگو مال برنا كودري جو خودي برنا امن سياسي مزي كوري گرتيه كرد حسان دبيجا جو او 18 سالي بو دما باوي وي هات کرتن و نها تمني وي بويا 22 سالي و دا خواز دکه گو هن آلی چاره که جواره ببینن اف 4 سالی باوی من هاتی گرتن هنگان عمري 18 سال بو وفانا عمري بو 22 سال وهتا علمي مجينينا وام هيفيت كن مثلا منظمات حقوق الانسان به وحيلا منظمه به كاربي اري كاريكي مربك يعني مزان بن مثلا باوي ميا ساغا يا مريا علمكي بدنا ما ديا حسان ماموستيا ماديا اوليا و خبات دکه تا گو بکار به دبار خو و یا زاروک خو بکه او شاگردان لکامپا دار شکرانی فیر دکه و هیویا وی بخوده مزنه گوی باوی زاروک وی روژه کلی وگره بدهان جمال باتن روژ آوای کردستانی هنه گوره و شاوا وکیا دیا حسانه و او تشتکی لسر چارانوسا زاروک خو یانجی میری خو دزندان حکومت سوریه دنزانن دیا حسان جنچاری روش آوای کردستان و سوریه الپی خوشت و بری خدا پنا بریه و نهاجی او دوی خانی دانشتجی بوا و هر چاوی وی الدوی ریا باوی حسانا آشتی تیشه رو داو کامپا دار شکرانی